Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tayo man matataman sa gaya kapusitan sa mga qaida as-sabi'atu wa ishrun ika-27. Supatid na yaw kapusitan ko qawaid harki Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan gingotatigina الشرح في القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. أي قاعدة من تكو شيطان نجين غاياتي ما فقها الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. Suatigu mga fuqaha so kapag kikinanglan na din yang kebatal so kabnaro salakaw. Yung to kita guka ko masa titukad na makakikinanglan. Ya kasimpit so butad ka sa makakinanglan ka na din yang kebatal so kabnaro salakaw. Duman na kasabutis هيكون معنى نتي أستاذ دكتور عبد الكريم زيدان الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر إذا باشر المحظور شرعا كما في أكل المضطر لحم الميتة لدفع هلاك عن نفسه جوعا. Suatu so kapaki kinanglan na kenapi ang kotwa dusya amata tagurun. Sisagi ang kotwa miyak kesimpitan. Sisagi ang kotwa tawa miyak mutar miyak kinanglan. Udi na miyak tagus sa kamargnan. Amay ka mitemuskan yan sisagi ang kotwa isa sapar. Giang kotua isa sapar to kuwagama. Giang kotua kepa akinanglan tau na kena pero na giang kotua dusa o miyak akinanglan amay kagiang kotua tau na mitemuskan yan sisa giang kotua mahbur syara'an. Isa sapar kuwagama. Darat tigyan o kakana o makakikinanglan sisa giang kotua sapu ada masumbali lahmal mayita lidaf'il halaki an nafsihi jawan kaanyan malindig ang ginoon yan sisagyang utuwa kabinasaan ko kapakagdam yan sa titud na gutam illa anna hadha al-idtirar la yubtilu haqqa al-akharin inunta nagyang kanan kaya pakakinanglan na din yang kebatal suqabna rusalakaw إذا كان في شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر إلى إتلاف مال الغير. Amay kung kaya betad agyang kanan aya miya muntal udina aya mabetad agyang kanan miya kakinanglan udina kaya pa kakinanglan yan. Nagyuto so kiyaw sara o makakikinanglan udina miya usar o makikinanglan so tamok agyang oto tamok na anakirkon. Yung oto ibaratakian kan anakirkon. Dir ka man oto kapag haram raka oto anabang oto rok. Yung oto kakenang karo na haram raka oto. Ugaid na piyakir ka nuto wagama. Kagi sabab sa miya tagu ka ko ittirar. Tito na pa kikinanglan. Nagumiya mutar ka. Miya tagu ka ko kangat. Na daabang kapagendudan arwaro. Ugaid na din yan kira kes iban yan mapukada barkap mengkepasin siapa. So arga agi yang otwa tamoko. Udi na barka kenapip na agi yang otwa tamoko anak kirkon. Ayat tabi unoban yan ka iperila. Udi etigen na أو أخذه لاستعانة به كطعام
ya'kuluhu. Kinuan niya naging kutuwa tamok, udi na nganinsan, kapagusar niyan. Ibarat na kaniya naging kutuwa panganangkan. Ibarat na panganangkan. Udi na paginam niyan. Udi na kasangkapan yasta'miluha ka isti'malihi farasa ghairihi lilharabi biha. Udi tigyan na kasangkapan inusaryan. Sa datarat tigyan no kapag usaran yan nun, datarat tigyan no kaya usaran yan ibarat ko kuda, aging otwa kuda na nakirkon. Ayaw to sebab na pulagus kanyan, pupulagu yan aging koto riduin yan na zalim. Riduin yan na di malalalim. Yuridu qatlahu zulman, akubayan yan na mabunuhin siya kito sa kita kaplalalim, o kita diuntol. Anda dito ka di barat na siya gudan ka ngaya ko ay itatambad siya. Dengan mudas ko kirkon. Pikudaan ka. Itu man na haram rako to. Karena bangata mo. Nasang ko to aki itirar ka, napakain rakan no to agama. Ugaid na o matayang ko to akuda, udi na malpo agi ang ko to akuda, udi na ay ada teruna di pagrintan ang to mga kuda. Nakibagay nga kaya kito suarga iyan. ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما أتلفه عليه من مال. Sa itu tigini giang kaya na dataraya betad, udah sisa giang kaya na dataraya betad. Na pali guat sisa giang kotwa miya mutar, giang kotwa miya kakinangalan. So kasambi inian, kabedi niyan kukirak sisa giang kotwa tamok, udi na sambi inian na giang kotwa tamok miya usarian, udi na miyang gasto niyan, udi na miya binasan niyan. Agyang oto tamok na anakirkon. Pada pagibaratan, sisagyang iya kini tatbiqan, kini implement sisagyang iya kaida kagitip da aparegyan. Na dataragyang iya kialo niya sisagyang constitution, udi na nizam. Sisagyang oto ayat na min majallatil ahkam al-adlih sini sa Iraq. Yung al-wajiz na inusaraya sa Iraq. برتتين لو استأجر زورقا على مدة وإن قضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة حتى الوصول إلى الساحل ويؤتي المستأجر أجر مثل المدة الزائدة. Ibarat naging oto mana mirent kanyan sa pamut udi na awang. Si ko oras udi nagaw iya matatendu. Siya sisaging ko to oras sa kapugusaraw niya kito pamula na kausaran niya nun na miya po saging ko to oras kiarintin niya nun. Pamumula na sisis ka niyan sa loo karagat o di na sisa loo karanaw ibarat. Nasuwagama na kita rusid niya kito aging oto kaarintin yan sisagyang koto pambut hatta al-usulu ila sahil taman sa isampay sa kanya sisa kilid udi na sisa gilupa ay sama no to man nami tirar siya kito kasi sisa loo aranaw ato na isuin yan sisagyang oto kaya po sa oras ingirintian siyang koto pambut na aya sugo nun wagaman ay puto yan siyang oto kirko. Na ibarat na miya dedeg sa loo karagat udi na miya sendud sa loo karagat udi na loo karanaw miya po sa gyang otwa muda kiarintin yan nun taman o kiarintinan yan nas kanya nakapapantaga na sisi sa loo karagat nadaman na chuis yan ito na isuun yan yung sisi sa loo karagat na pag-usar niyan nuto dapi miya kalpas sa oras ugid na wayu'til musta'jiru ajra mithlil muddati zaida. Ugay nagyang utamirin sa barko na imbagay niyan so arga o diyang ka umiyaw saryan minilawan si sagyang kotua
pakasala ka kiarintinya nun. Di na kaya pusada ni ransang oto kirik sa awang. Pamakaya kapag rinta sa awang, nasa kauras na magatos, rinta na ka sa 4 ka oras. Na kubidan ako napakasal na 4 gatos. Uren yan na miya dili ka sa miya ka sa kauras isa lukaranaw. Naya kaswa yan na kerga ka, agyang ko tuwa sa kauras, nasakipan tagunarga, nakibigay nga kaya kito. Kiuman ka, sang uta pakasala, kaya pusada ni, piti ajrul mithil. Bita biuban yan na maafwa. Itu istisnar. Ugi na ya pakasal na itu kibigay nga to. Kadika ko arason ikagia mias sendud ka. Udi nanganin san imiaswa kasi sa lukaran na wak na bang apimbuba. Naban yan pankira kes. Aban yan mapukada so kabenar ya kito. Sang tua kapagrintan yan sang awang yan. Ito ating mga fukaha. Mula busi ko mga Hanafiya. لأن الإجارة كما تنقضي بالأعذار تبقى بالأعذار. Kageti yung mga fukaha so kaapin udi na kapag rent na pekeda agyang ko to pasad udi na pekailga pekebata lagyang ko to akad ko kaya pagrinta kaya pusadan ako kapag rinta gulalan sa sendud. Sada tarutud mambu amalalamba so kapag rent arga o rent kapula lagoy rent sangulalan mambuko mga sendud. Yung tatangqadi kama tangqadi bil a'dhar na ibaratanan na merint ka sa truck. Yung to inrintan ka truck na miyagba. Kaya bidan ka ni barat. Nasusabad ko mga fukaha nakikaswer kagyang ko to arga renta ka, ikaswer kagyang ko to arga renta ka sa tarutop. Sabab sadang ka, da kay sampay ko pipikir na kasi sagyang ko to pagusaran ka ko siyay. Barat na mirin ka sa traka, sunga sa Cagayan, sika bumiyataman sa sagiran, miyagba nga traka yung rentan ka. Naiputo kagyang ko to trak, nakukuha nga subayad ka sa kompleto. At ito ni miyaswa Mias talo ka naging ko pa sa larga apirak ka nga bumang kang guna yaging ko tuwa inrentan ka. Siya nang ko tindugo ng mga Hanafiya kikaswi sa tarutop uwi na sabad ko mga fukaha na di kikaswi sa tarutop. Sa tarutop mambu malalamba so kapag rinta sanggulalan mambu ko order barat nada taraging ko tuwa miaswa aya miasuga ta order na sumirent. Kenapa so inrentan? Ada tarang oto ang ibarat mata tagu siya ki makakalang siya ki ito sa ukaraga ta. Fata bakal a'dhar. Usaran yan naging oto inrentan yan. Bupya miyakalpas naging oto muda kiyo pakatan kinan ugaid na kubida niya nun mabu. Mitatarosin mabu yung oto kapagrinti niya nun. Si ikeruran saging utapakasala skanya nami renta. Detaro to tiyan upa maka mapping ka sa bubayap susuan. Oren yan na miya po sagyang ko to pasadio gugyang ko to bubayap pagrintan. Pagpakasusun ko nagyang ko to wata. Wi na ayab tadagyang kaya wata na di susu la ya'khudu thadiya ghairiha. Diniang kuan so salakaw susua udi na di susu ko salakaw sa giyang ko tuwa bubay na fatabqa al-ijaratu ila an yastaghni at-tiflu 'an adh-dhi'r. Aya kaswa yan na kelambede naging ko tuwa kapagrinti si sagyang ko tuwa bubay susuan sa taman sa makapupos sumuso agyang ko to wata udi na mapupos so kapakikinanglan wata ko kasuso. Siyanan ko paparangan ko miyaw na mga Arab. So mga syarifa udi na susabud ko mga baya mga alay mga ala pamilya na di pa susun sa Iran. Sirang pugwit sa bukid. Na mambuha mga baya kibubalin sa bukid ay mambugal bagiran na pumakasusun niran sa mga wata mga ruruni.
Dataranan Rasul sallallahu alaihi wasallam ko masanian yang gulinganan ano Rasul. Adna mga gunaro mga Arab guni. Pada guna irano nagyang otua ipugumantan oro niya ka maalumat para pakarega na ninusyananan ke luya ibarat. Isa man buwa gunaro nagyang otua ibarat na so thaqafa na damalin. So paparangan siya bukid na damalin baka sarabi tigtano. Na pakalar wag yung otawa taad aya mapaparangan yan na so paparangan ng mga loks udi na mga inan nga paparangan na maintad agu mga ipasi guwe. Ikadua na natural so kano mga tauro agu so climate ro da baro pollution. Gitu so quwatul jasadiyya wa ta'na mabugar qawi. Mapiawi para to environment kasi kasa bukid. Mga fresh up kan kagu mapia sunduro. Itidiran ro di ganggulaw la. Okay, naman to na miyadaanan. Pagpuna ibaratian na يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر الإنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته. Pagpuna maraya ibaratian na gyang kotwa tao miyat tagu kukangat. Sang kotwa kaya pakagdamian sa kaur minit mo ko kaur. Urenian na kiyan yan nagyang kotwa panganang kanaan na kirkun na siya kito na yudman pamins kanyan pagabuyad sa kubeda niyan so arga taksa arga gyang kotwa kiyan yan na panganang kanaan na kirkun. Inawaki di mangulaw ibarat na datariman tuwa pandemya lockdown. Niya ka period nga pito gawin na di ano pukali wa malalockdown ibarat. Udi na si kanu bubaling sa mga taneng na di ka makapumadi ang mga padi nga kalos. Lalockdown yung mga padi. Ana pumatay kan na kaur kayo no niya ka pira gawin na di ganun pumakakan. Diyan kaya ubay niya wala ya aawaan udi na shit ka berat na pagrinta na wala na kaya ubay niya kwarto na mapapanwa panganang kan. Na pagkain rakan waga maagbaan niyo wag yung kota paitaw na pangwan niyo ang kota mga panganang kanong sa sulad ugaid na kumpian niyo wag yung kota paitaw wag iba iyo nagukubeda niyo kaya kiyoto wag yung kota arga akyan niyo panganang kansi sa yung kota sulda walay niyan. Ito'y al-ittiraru la yubtilu haqqal ghayr. Yung kota kaya mudtaru taw na yarfa'ul ithm idha bashara al-mahdhuru syar'an. Ayabu miyana pero ayabu inirilar o agama pia kay ro agama na so kaya da udusya sangot haping gulaw lang ka kadi man uto kapakay angot wa pianul suldan ka so isa wala yagu kian ka so adna kirkon na sang giti pia kay kaon agama og inirilar ka to agama ugaid na so haqqul mal ugina haqqul malik limalihi na yabqa sisan yung oto kabulya kita walay niya no to ipaparian no to na sisen lupa ma itu ikebeda niyo ron itu isa karayaganan urian na pitur wat tigyan ang kaya syarih bunagi si musannif so pugusaysi hatigina idha hajama al-jamalu hahij ala rajulin wa kada yaqtulahu kana lirrajuli قتل الجمل لكنه إذا قتله يضمن قيمته. Siya natigin na ibaratnya natigin nga iya gusayron na ibarat naging ko tuwa unta marangit na siya kubga ang tuwa unta. Yung unta na paparangan na yung unta na unta di mga kabo. Kaya kabaga ibarat naging ko tuwa unta kaya kabiyan ang ko tuwa mama. Di nakikita dia naging utama mama. Bulan na kapatay niyan siya kiyoto. Na tuition da pula niyan. Na bulan na kapatay niyan siya kiyoto na. Waya dinyar ka buka budir ka kebuno agyang kotoa unta na buno na kagyang kotoa unta. Na suagama na pipukay niya ka buno ang nagyang kotoa unta. Ugaid lakin idha qatalahu yudman. Okay, na umapatay ka ang otwa unta na pakabayad ka, kabitan ka ang otwa arga yan. Berat na siya tanong sa ingid na
Mia kapaguruan ako nga karabaw. Udi na sapi amarata amarata sapi marangit di manidung. Mia kapaguruan ada pelaguyan ka. Na isa-isa asuan ka. Bukan bunuan. Udi ka bunuan nas kay kepatay niyan. Naswaga mah. Natuma ini mapatay ang oto karabaw, adi ka matay. Kaya nung oto karabaw ako pa esda. Awin nos kay matay. Na ito na panimiaswa. Gitu sama not na miya katimbang so mala akabinasan na gumay ito akabinasan. Irtiqabu akhafid dararain. Gitu pada ke sangguita ya akaidah. Nah, mas may tua itiraraya matay agyang kotua. Untah adi siya kay matay. Kaya ino so hifdun nafs na aula min hifdil mal. So kasi apa ko ginawa si sa maqasid na muqaddam so hifdun nafs ala al mal. Gitu so agaman napipikay niya ka bunuh ka nagyang kotwa sapi karabaw ako patay kanian. Sambi udin niya kakapataya ugaid na di kalibre. ولكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه من يتنهه ولا ينته siku bergua tabak na kaya pa kita niya nun na إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه من ينهنه ولم يتنهنه أي يزرجره ويمنعه ويكفه aya kakelibrianan na upama ka kakelibre adingang kakebedi na upama ka aya masusua agyang kotwa tao udi na susala kauron na kamamata na no kirk si agyang kotwa unta may ilayo kirk si agyang kotwa unta na napsu para niya nagyang kotwa unta na di niyang kesapara nagyang kotwa unta udi na dasa pario kirkon melagi do ajiz kaniyang ko dinian nung kakesapari antawa ka ajiz diska dinian magagaga ugi nanduduru upama kamamata na niya nang otap ko laulah na ebo opsyon na mapatay gitu na kebunuh yan na raksa kelibre sebab sa yung otwa kirkon na dan yan sapari siya gitu udi na di niya kegagaaskan ya man na may ilay niyan so yang gula-ulah penaibaratanan na law intahat al-muddatu al-ijarati waz-zar'u wa lam yahin hasaduhu ba'd fa innahu yabqa ila hina hasadihi fi waqtihi al-mu'tad wa alayhi ajru al-mithl لأن الاضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين حصاد في وقته لا يبطل حق المالك في استيفاء ujrati milkihi. Lasta ibarat pagkarya gaya nga kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Nang kaya tigi musannif ay ibarat tigyan na miya po sa gyang kotuwa tamana o kaya pagrinta. Kapagrinta udi na kaya pamula. Ibarat na inainrintan ka alupa pumumulaanan ka. Orenya nagyang kotwa kiarinti nga sa gyang kotwa lupa na miya popos. Na ayaw idakal nagyang ay pamumulan ka na dap makatoa. Damo masuk pragunaon. Na mataan kabnar agyang kotwa pagrenta malambeden agyang kotwa pamumulaan yan si sagyang kotwa lupa inrentan yan sa taman sa makatua naguiraut ko oras akapragunaw na kalalayaman ila waqtihil mu'tad. Berat na kamais. Inrintan ka sa lupa sa patulan kagigiti kalilid. Iti majority na 4 months. Urenang kaya po so 4 months na miya dili so kaya pakatuo kamais. Da makatuo aso kamais. Udi na nga siya na miya kasindudur ka. Isap ko kita nakapkas dudu kap kerbas o kamais nada perbas sa kamais. Na miya kalpas sa gyang kota patulan kay berat mimbolo yan 5 ulan o di na 6 ulan. Di yung kekuha agyang kota pamumulan kakada makatuan at nakidi yung di miya binasa ubang pumaduta. Na
Kabenar ka kalalamba o pamumulan ka sisagyang goto inrintan ka lupa ugaid na kabenar mambuya kiyo ama istimrar malalala mitatarusin na yung goto apakarinta ka. Na o ayam yaw sarkaon na dulan o pamaka ayaw rintian na 1,000 na po mga sa 2,000. Itu atigyan ajrul mithal. Keerga agyang koto mini subra sisagyang koto pasya diugawi na keerga na sa kepantagian arga na kibagayin kaon. Kagi tigi mga fukaha ayu tima na kaya kaidah alian al-ittirar sugyang koto kaya pakakinanglan o mustajir merenta siku kalalamba o pamumulan yan sa taman sa makatuka o dineraut ko sa kaperbasaon na din yang kirakes aban yang kebatal so kabnaro kirak sisagyang kotoa lupa aya mapipikiragyang kotoa kirak sagyang kotoa lupa na so kapagrintan yan sisang kotoa lupa yan. Din yan mapakada agyang kotoa kapbuyadi sisagyang kotoa kapagrinta sagyang kotoa lupa kapagrinta na kotoa kirkon. So ginan pedarayagan agyang kaidah al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Yang kaidah na kenapa umaswas sumana o kaidah ag umaswas inusaranon abakap muluid na faqih mutlaq la uid na aya pinaka minus samaran yan kumurit tano mga murid na beloy asok pumati aka agus udinga digambahas agus ukap muti ako mga masail fiqhiyya na mabniyun ala al-qaidah. Mapananagong balay sa kaidah ay maana niya na matatanor. Kesabutan ka so masalah igira inusaron. Agub kesabutan ka so ikhtilafat bain al-fuqaha fi masail al-fiqhiyya binaan ala istikdam al-adilla aw al-qawaid fiqhiyya. Kesabutan ka inumiya kasupa-supak sa mga fukaha ko bitiara ko fikhi sabab ko kiyausara ko mga kaidah. Asoped nagi kiyawasaran yang ko kaidah udi na kaidah ransan udi na susabed na dirang ko nang kotwa kaidah. So gitu so kambu kapumati ka agus ukambahta ka agus ukambati ko masail fiqhiyya na matatanor. Kasasabutan ka pipi aging kotwa masail sa keawat ka ginawang ka ko kasisangka ko panaguntaman ng mga fukaha nagup kesuting ka dila ka ko digapna na ito ako mga ulama apa giro kayo no siya ito na mapapakakiran udi natiginin no ang utay sa miya ka stricto auto agi di nga kasasabutan so kaidairan sumanhajiran fil istinbat au fil isti'malil qawaid. Sa paninta yang gunan tano ya ninukap supatan tanuguman ya siku pada mga oras. Wad na mulahabat saya na kumit niyo sa nga YouTube kapara supmuti on di mentay na ke imulangan yan so mga mulahabat lagi so bapian to na mulahadat sisagi nga iya kapsirhatan oron insyaallah na supatan tanuguman ya siku pada mga oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.